yari kidasamura movie mu mujyi wa Kigali, ariko niwe ugarutse gutangiza ino nkuru kugira ngo muyumve neza. Nari navuze ko ndibuze kuyirambura, niyo mpamvu ngarutse kugira ngo nyirambure. Umugabo w'imyaka 19 ntago aba ari umugabo, aba ari umwana, ndetse yapfuye azize koga mu Kivu, ahita yiyahura, nako ahita apfa. Yagiye koga mu kiyaga cya Kivu, ahita apfa. Nukuvuga ngo yaguye mu mazi, umuferege cyangwa imisenyi iramufata, yitaba Imana. Aha ni mu karere ka Musanze, niho tugiye kugaruka cyangwa niho tugiye kuganirira kugira ngo turebe ikintu kishe uno musore. Ese kupfa kwiwe kwaturutse ku mazi cyangwa gupfa kwiwe hari indi ntandaro? Ese koko uyu musore w'imyaka 19 yiyahuye cyangwa yagiye koga mu mazi koko ahita arohama arapfa, cyangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma kuri urupfu rw'uno musore wagiye mu mazi cyangwa mu kiyaga, ngagiye kwahira ubwatsi bw'inka, ngarangije ngajya koga mu kiyaga ngaba ari bwapfa? Hari igihe usanga bino bintu turi gukeka akari cyo cyamwishe, ariko ntago turamenya icyamwishe neza, ariko uko bishoboka bwose yavuye mu kiyaga cya Kivu. Nk'uko byakomejwe gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, uyu musore w'imyaka 19 wo mu karere ka Musanze ko yitabye Imana taricyi 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Uyu musore byavuzwe ko yagiye kwahira, yarangiza akavuga ngo reka banze yidumbaguze, aribyo bita kwibira. Ubwo arangije yikubita mu mazi ahita apfa. Ndetse niko tugiye kurambura ano makuru nkuko nayabasezeranyije ko ndibubaramburire ano makuru kugira ngo mumenye ikisho no musore cyangwa yapfuye azize amazi cyangwa yishwe. Musanze mu murenge wa Remera, umusore w'imyaka 19 yarohamye mu kiyaga cya Ruhozo. Ikiyaga cya Ruhozo abantu batakizi muzagisure, ni ikiyaga cy'amazi magari. Uyu musore yiroshye mu mazi cyangwa yagiye kwibira mu mazi ahita apfa, ahita yitaba Imana, ahaburira ubuzima. Imana imwakire mu bayo. Abanyamakuru ba Kidasamura movie ba Radio 1 batangaje ikinyamakuru cya YouTube channel cya Kidasamura movie ko twafite umwambasaderi ko uyu mwana w'umuhungu yakoraga akazi k'ubushumba, yagiye kwahirira inka ahita yabanza koga, ahita yitaba Imana. Ndetse kwahira ubwatsi bw'amatungo ageze ku kiyaga abanza koga, ahita apfa cyangwa ahita yitaba Imana ubwo yituraga mu mazi. Turaza kugaruka ku bindi bitandukanye mu mujyi wa Kigali cyangwa ku rujya n'uruza rw'abantu cyangwa amatangazo aba ari hano ahangaha. Reka tukomereza mu mujyi wa Kigali guhera ku itariki ya 29 Kamena kugeza ku itariki 3 Nyakanga umwaka wa 2025. U Rwanda ruzakira itsinda ry'ingabo zitandukanye mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bazaza mu gikorwa cyita ku mibereho myiza y'abaturage. Reka dukomereze no mu gihugu cy'u Rwanda, ahandi hantu habereye amahano cyangwa amakosa. Reka utuwarenge twigarukire ku gihugu cyangwa ku bizamini bigiye gukoreshwa abanyeshuri mu no mwaka. Mbere yuko ariko tujya kwa bino bizamini cyangwa tujya kubaramburira ano makuru, yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi ku izina rya Kidasamura movie cyangwa ku izina rya Kidasamura, ndurwe ngorogo tubakora rugakonkoma, ndumwe mu bahungu, ndumwe mu bari. Kidasamura mu mujyi wa Kigali, ni amacamake y'amakuru. Ndetse nitwa mwene Kitaryumunyu, mwene Kidasamura. Famiye yose cyangwa igisekuruza cyose twitwa ba Kidasamura. Muhawe ikaze rero kuri Kidasamura movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndetse nk'uko nsanzwe mbabwira ibintu byinshi bitandukanye, ngiye kubabwira amanota y'abanyeshuri yasohotse cyangwa abanyeshuri ejo bafashe birote. Umunsi w'ejo taricyi 17 abanyeshuri batonya mu mwaka wa gardienne na primaire bafashe amanota. No kuvuga ngo bafashe birote mu gihe 90% abana batsinzwe, 1% bakaba aribo batsinze kandi bagize amanota meza. Mu gihe umwana umwe yatsindiye ku manota 80%.
murumva ko hari ikiyongereye nimba wa munyeshuri yaratsindiye kuri 70% akaba wa mbere, none ubu ngubu akaba yagize 80% akaba yaba wa mbere. Murumva ko hari icyavuyemo cyangwa hari ikiyongereye. Murumva ko muri iki gihe abanyeshuri bakoze bino bizamini, abarezi muri rusange, leta y'u Rwanda irakomeza kubashimira kugira ngo bongere ubumenyi bw'abana cyangwa bw'abanyeshuri muri rusange. Ndetse umuntu wabaye uwa kabiri yagize amanota 70%, wabaye uwa gatatu yagize 63.7%, wabaye uwa gatanu yagize amanota 60 yuzuye. Ukuvuga ngo aba bana bakoze neza. Iyi rero ni incamake y'amakuru, ndaza kuyibarambura saa 12 yugiye kuyibagezaho. Twurenzwe n'Imana Emmanuel. Mukore subscribe kuno muyoboro kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ibinyamakuru bya kidasamura muvi cyangwa abambasaderi baba bari ahantu hose hatandukanye barimo baraduhereza ibyegeranyo cyangwa ibiganiro kugira ngo tubibashirireho. Hari imodoka yakoze impanuka nshaka kubabwiraho mu kanya, nanjye hariyo nifatiye ku giti cyanjye yakoze impanuka hano 12 hafi ya Fonegisi. Nibwo imodoka yindi yambaranye n'indi modoka.